ꯃꯌꯥꯝ Capex Beauty da amuhana welcome tawzari ngachigi share tawzariba product se sunscreen ne aigi channel sida hanasu sunscreen ani gi review yawjakhrabane ngachigi share tawzariba sunscreen se SPF ki mathakta PA+++ hana sun protection hena yamba ingredient yawba sunscreen ahum khak aina khangachabane aduga summer months tasu chanagani hena khanjaba sunscreen ahum khakne ahanba aigi product se Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock SPF 50+ ne aduga mase weightless matte finish na iye and dermatologist tested haisu iye magi tube sida aduga moigi advertise to website na mase non comedogenic na iye which is very good for oily or acne prone skin. Neutrogena gi sigi sunscreen se magi consistency se kitang thick oye but taiba kana ma se issue kemta laite haidi akoi skin sida adum yam line absorb tawe aduga sunscreen gi one of the major problem white cast haidi khoina taigra matung do wow raga leibado adudu di sigi product sida sunglei leite sigi product se moina matte finish na haibase sidi ai 100% yabadi yajining de because sigi sunscreen se pura dry down to hraka ma se fully matte oibadi oide sigi sunscreen se greasy oiba aduga pura akhoi gi skin da yamna oiliness oibagi feeling do adu su pp de which is very nice especially for summer months ahan sigi sunscreen je hek taiba loiba matungda minute manga na jaga tara lerga akhoi skin je kitang oily oibagi feeling do adu kitang pibane but ma se dry down phajana tawgraga akhoi gi skin sida absorb phajana tawgraba matungda di yam phajana akhoi gi light oiba feeling do adu do adum pi. One of the best things about sigi Neutrogena gi sunscreen se mana magi sida clean feel hena magi tubes de iba se ayaning aduga akhoi gi skin se mada table loraka na yam phajana moisturization piba gi feeling do adu duma pi aduga akhoi gi skin sida yam sticky oiba greasy oiba feeling do adu di sigi product sida di sunglei leite. But magi negative oiba point ama hayo hai targadi magi manam se it's a little strong oi hai targasu ma se absorb tawgraga ngahak minute half an hour kuma leikhra kandadi adu manam se khara fade away tawe but yamna typical oiba sunscreen smell do adu du kitang mangonda yawe. Next aigi product se L'Oreal Paris ki UV Perfect Matte and Fresh Long UV SPF 50+ ne sigi sunscreen sisu everyday use ki damakta I think it's a very good option haidi akhoina taiba kanda akhoi gi skin sida greasiness oiba oiliness aduga yamna thick oraga nungai taba feeling do adu su pp de it's quite light aduga moina sida magi tube sida matte and fresh habaje si su ngasai gi Neutrogena gi type ta dry down tawgraga fully matte to adudi ai oi di hiding de sigi sunscreen se taibada akhoi gi skin se asai gi moisturization tawbagi supple oiba feeling do adu do phajana pi sigi sunscreen gi consistency sisu ngasai gi Neutrogena gi dumaina adum thick oye but thick oi height na su akhoi gi taibada nungai taba flakiness adagi napshan ba khochan ba adu du ma kem to tawde aduga akhoi gi skin da white cast wow raga lei hodo adu du su suk taw de sigi sunscreen sisu ngasai gi Neutrogena gi type ta non comedogenic ne haidi akhoi gi pores se clog taw roi taba pot ne sigi sunscreen se masu magi manam se kitang strong oye but over time haidi minute tara ma tranga am leira matung adum fade taw gi. Honestly, I opinion that Neutrogena gi sigi sunscreen siga L'Oreal gi sigi sunscreen siga they are very similar in their performance. Haidi aina seasonal pada mabani sida yam ka hena khetna ba haidi amana hen ba natraga amana tabado adugi keno dudi thengna de both of them I really like it. Mabani mag similar oiba price point ne aduga non comedogenic oiba su ngaktane and even oily and acne prone skin na so adum chanagani aduga mabani gi finish haidi akhoina dry down tawgra matungda kitang pura fully matte oibadudi nate but sheer oibagi matte to adududi animak sida adum lay so I really like both of them. So at the end of the day si ani si maragta laibadudi I think choice and preference da depend tawe na haininge. Next aigi product se Lotus Herbals ki 3-in-1 matte look sunblock ne aduga magi SPF sina 40 ne sigi sunscreen se moina all skin types ta chanagani na adum ibane
ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯇꯤꯟꯇꯦꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯂꯔ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯕꯠ ꯇꯤꯟꯇꯦꯠ ꯃꯣꯏꯁꯆꯔꯥꯏꯖꯔꯗꯧꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯟꯠ ꯊꯤꯡ ꯏꯠ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯁꯨꯇꯦꯕꯜ ꯂꯣꯇꯁꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯕ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯖꯤꯔꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯄꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯖꯤꯅꯥꯒ ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯜꯒꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯚꯟ ꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯠꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯇꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯟꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯖꯤꯔꯣꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯤꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯑ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯎꯏꯌꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯟꯂꯥꯏꯛ ꯗꯤ ꯑꯗꯔ ꯇꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯤꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯇꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤꯌꯦ ꯕꯠ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯗꯥꯎꯟ ꯁꯥꯏड ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯏꯠ ꯋꯤꯜ ꯅꯣꯠ ꯁꯨꯠ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯣꯟ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯇꯩꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯂꯦꯀꯤꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯦꯁ ꯊꯤꯡꯁ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯆꯔꯥꯏꯖꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯥꯁꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯨꯈꯪꯗꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯌꯦ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯐ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯑꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁ ꯋꯤꯜ ꯁꯨꯠ ꯚꯦꯔꯤ ꯋꯦꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯩꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯏ ꯍꯦভ ꯕꯤꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏꯛ 3 to 4 hours ꯕꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯤꯗ ꯁꯟ ꯇꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯤꯟꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯗꯦ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯚ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯤꯁ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯆꯣꯏꯁ ꯃꯥꯅ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯕꯤꯁꯥꯏꯠꯁ ꯕꯤꯡ ꯚꯦꯔꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯃꯥꯏ ꯐꯦꯚꯔꯤꯠ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯊ꯭ꯔꯤ overall ngasi sunscreen ahumak I think they are very good for everyday use kaigumba sheer and matte but a little glow yawa sunscreen pam taragadi I think Neutrogena natraga L'Oreal will be the better choice for you aduga kaigumba if you want a fully matte sunscreen then Lotus Kisi sunscreen say this is a very good option mayam ayi channel say 500 subscribers hele I want to thank every single one of you who have subscribed and supported my channel ngasigidi sida loisinjarage thank you bye